Assam Baseball Association pen patir piponsi Karbi Anglong District Rongagora Habar pen Bangner Kep ari sonim sotuma phan kechengsi national level baseball kapathu long klamalong dimklong chapalong dunsi kengkam kachejor Socheng Dhanta constituency ka parlo Rongagora Habaralong Assam Baseball Association mate ABA atum pen patir piponsi Karbi Anglong District pen national along baseball ke pathu dunlong japhan dimklong chelong dunlo Bangso Timalong Maiphu Sajid Ingti Benchari Ponsi Rongagora Hawaralong Baseball Coaching Center nang Biponlo Bangso Sikeki Penanganajir Kiding Pen Riso Ejangatum Kapathu ki Mesenajok Assam Baseball Association a coach Bhaijan Gaukwa Hinpen Non ke Bangji Chitini Phai Pho Arni State Atim Pen Lovely University Punjab Kapathu Dam Japan Jesik Ponlo Bangso Ahud Rongagora Hawarpen Bangner Kep Pinso arlo atuma phan ingbai ponlo kangbai pon atumlake pinso pen Sajid Ingti Jona terang sarpo be jatin terang lapen so arlo pen Purnima taropi Rublin bepi Samili tisopi lapen Presibon Ingti pi atuma phansi ingbai ponlo Assam Baseball Association mate ABA General Secretary Dr. Asma Begum Sita Rongagora Hawar nang kahomri ahut kaning jete kangabangke Karbi Anglong ari soe jangatum kapathu ana ting thurpi Lapen aning hang pik seta keja pona dangawi non Rongagora long puseta me lapuan apor ka duri pen seta baseball kapathu ke thek long bangke ningarong pik an lopasi Dr. Asma Begum Ningje This is also a very good opportunity and good news for us and all the Rongagora players and the Rongagora civilians or the area people. Because this is for the first time we are organizing such kind of camp in a Rongagora. I don't say this is a remote village because when I came across जब मैं यहाँ से आ रही थी I find roads are good but आधा रास्ते में थोड़ा बहुत ऐसा हर जगह पे होता है डेवलपिंग में थोड़ा टाइम लगता है but यहाँ अंदर आने के बाद देखा जो लड़का लड़की है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको कोई they don't care about this road and other thing they wants to play. So I see the spirit in Karbi Anglong. These Rongagora players, they are very speedy, they are very courageous, and they are very sporty. और मुझे ऐसा लगता है कि इन अपकमिंग टाइम्स में यहाँ से बहुत अच्छे प्लेयर आएंगे क्योंकि हम लोगों को जगह भी देखना चाहिए कि कहाँ से हम बिलोंग करते हैं ये देखना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं और जो मैं देख रही हूँ दिस प्लेयर्स ये लोग इतना क्या बोलते हैं उनको they are very much furious for this game kapathu longke kiduk ke plang langli doan ke thek chepak lang pen pirthei nang pachini nang po nang long riamen paklar nang po lapen kapathu pen eo epranta mesen kaheno ke chotap ke chopru penta ke jok bandu lapen kamatha ke menat sikai keta e japon nasika du kabeta pathu nang ji nasi non ke thek long pen arni sike Karbi Anglong kapathu ana ting thur pik ji pasi Dr. Asma Begum Ningjethu Actually yes I'm Dr. Asma Begum I'm the General Secretary of Assam Baseball Association I came over here for players baseball players conducting one coaching camp and selected players will represent Assam towards national senior national baseball championship which will be held in Lovely University Punjab and this is affiliated group of APFI Amateur Baseball Federation of India so they are the unit and I hope that all the players they will show their good performance and we are hoping for the best for our team and our coach also is hardworking and every day he is giving training to them Non ladak pen kangbai pon osomaratum kapathu mesen la sojoksi pinier ni ladak pen ingbai pon lopasi kangbai pon atum pen than pon Tri আজি আপোনালোকে যেটো বেসবলৰ আজি ইয়াহে ট্ৰাইকেন চলি আছে এই ট্ৰাইকেন লৈ পেলাই আপোনালোকে কি ভাবে যে হে কোলোকে কি কিমান দূৰলৈকে পাম বুলি আশা কৰিছে আমি কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্টত অহা উদ্দেশ্যটো হৈছে মানে কি ইয়াৰপৰা ল'ৰা ছোৱালী এটা মানে কি ভাল খেলুৱৈ মানে আমি বাছি পেলাই অসম টিমৰ হৈ খেলিবলৈ কাৰণে লৈ যোৱাটো ভাবিছিলোঁ হয় তাৰপিছত তেওঁ আছিলে আগতে আমাৰ সিনিয়ৰ প্লেয়াৰ সাজিদ হয় মই তাক ফোন কৰি পেলাই ক'লো তাত বোলে এটা কেম্প কৰাই দে আমাৰটো সিনিয়ৰ গেমটো আহি আছে আমাৰ 8 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখলৈকে আছে পাঞ্জাব জলন্ধৰত
হয় তাৰপিছত সি ক'লে আহি যাব আপুনি বুলি ক'লে তাৰপিছত আহিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকতো বহুত সঁহাৰি হেৰি কৰিছে ইয়াত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চো আছে ইয়াত তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা আমি ল'ৰা 4টা ছোৱালী 4জনী চিলেক্ট কৰিছোঁ নামটো আমি ধৰক অলপ দেৰি কৰি Rongmong Bepen Lopsing Terang, Karbi Anglong Live.